Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazare ahanbada maruiba pau. Kendra ki Social Justice amasung Empowerment Mantri Dr. Birendra Kumar na haire Pradhan Mantri Narendra Modi gi lamjing makhada Niti Ayog na awang nungpok Bharat ta tongan basakot thorangi thabakaya paikhatle. Manipur da ngarang COVID ki anaba mioi 13 naba phakibaga loinana housing active case 53 leiri amasung BJP ki National President JP Nadda na haire Narendra Modi gi lengak sasan makhada awang nungpok lamdamda santi raksa ki phibam mapung phana fagatle. केंद्र की सोशल जस्टिस अमसुंग एम्पावरमेंट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाइरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा नीति आयोग अवांग नोपोक भारत तोंगान बसाखोत थौरांगी थबक कया पाइखतले अमसुंग केंद्र सरकार ना हकसेल अमसुंग शिक्षा की लमदा साखोत हनबा होनबदा मांगजिल थाबा मीटिंग थमली डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की मखादा सांदेल जिला दा पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंग अदु यंगशिन खिबगा लोइनाना डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंग साखोत थौरांगी मतंग दा वाखनकी सांदेल की डेप्टी कमिश्नर की ऑफिस कॉम्प्लेक्स तो पांगथोके मिफम अदुदा मंत्रीना जिला अदु तोंगान विभाग सिंग पाइखलिबा स्कीम अमदी प्रोजेक्ट सिंग की मतंग दा कुपना थिगतखिबगा लोइनाना प्रोग्राम सिंग अदु माय पांगना जना हनबसु खंगनकी जिला अदु पाइखलिबा तोंगान बसाखोत थौरांगी थबक सिंग यंगसिनबा डेडिकेटेड टीम अमा सेमनबसु मांगना हाइकी तुंगदा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ना सांदेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा चतुना डॉक्टर सिंह हेल्थ केयर वर्कर सिंग अमदी अतै मियोय कयागा वारी सानकी अमसुंग हॉस्पिटल अदुगी तोंगान बा फैसिलिटी सिंग यंगसिन की मंत्री न मथौ निंगथिना तौबगी दमक हॉस्पिटल अदुगी स्टाफ सिंगबु थागत प फोंगदोकपगा लोइनाना मियामगी सेवा निंगथिना तौनबा पाउताक पिकी मंत्री ना लंभौ पासना खुल अमदी अतै खुलदसु चतुना सरकार न जल जीवन मिशन की मखादा पाइखलिबा थबक सिंग यंगसिन की अमदी खुंजा सिंगा वारी सानकी फ्रीडम फाइटर हाइपोक जादोनांगी मफमदा इकाई खुमनबु उत्प ओइना महांगना लेखिदबा नुमित असि रेस्ट्रिक्टेड स्टेट हॉलिडे ओइना लाउथोकलबा यारी इम्फाल की कैसामपात लेबा जादोनांग पाक तंगरांग पांगथोकिबा राज्य था की फ्रीडम फाइटर हाइपोक जादोनांग लेखिदबगी मरपुत्रा माथोय सुबो कुमोन थौरमदा वा ngangbada एमएलए खुमुकचम जोय की सन हाई हाइपोक जादोनांग न लेखिदबा नुमित असि रेस्ट्रिक्टेड स्टेट हॉलिडे ओइना लाउथोकनबा खनरगनी हाइना मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बीरेन सिंहना थाजबा पिरकले श्री जोय की सन हाई राज्य सिदा हौजिक ड्रग की अचौबा लान अमना कन्न लांदारकलिबसी एखोय पुना थेंगमिनबा चंगी मांगना हाई मसिना लमदा मसिदा महौसादगी लेरकलबा कांगलुपसिंगी मुटखिगद्रा हाबगी मिपायबा पुकनरे राज्य सिगी मिसिंग खांगेन हेंगलकपगी थौंग असिबु निंगथिना यंगसिनबा तंगाय फदे हाइना महांगना मखा ताखे मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बीरेन सिंहनसु हाइपोक जादोनांग असि थोइदोक हिंदोकपा फ्रीडम फाइटर नि हाइना सिंगथाबगा लोइनाना माकी मफमदा इकाई खुमनबा उठखरे सोशल मीडिया दा थागतपा वारोल अमदा सिरि बीरेन हाई हाइपोक जादोनांगना खुदोंथिबा अवाबा अमदी सिंगनबा कयागी मरकता ब्रिटिश सिंगबु मायोकनखि मणिपुर हौकिबा नुमित खरनी असिदा कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग हंथरकली ngarang covid positive oiba mioi manga thengaki positive oikibagi changsa da ama dasmik ama oiki mioi mata sikibagi paulaite rajya gi haksel bibhag na ngarang midang wairam thokpa cherol ama da hai ngarang covid ki sample chambri humpu mari test tawbada mioi manga adu positive oiba thengaki bani masi tharaga hauzik phawbada rajya ju da covid positive oiba apun masing lakama lising puntra mapan chatruk marfuni thoi sure laicet achidagi punam mioi lising ani chamani futare lekidre ngarang covid ki anaba mioi 13 naba phaduna discharge tawkibaga loinana rajya sida hauzik active case ki masing 53 leire tabiriba pawasi akaswani imphal dagini BJP ki national president JP Nadda na hairi Narendra Modi ki lengak sasan makada awang nopok lamdamda santi raksa gi piba mapung phana fagatle Guwahati dangarang dol ki karyakarta singi miphamamada wangangbada Sri Nadda na hai नरेंद्र मोदी की मतमदा लमदम मसिद तुंग कोइबा शांति पुरोकनबगीदमक लालहुलु कयागा शांति की वारी सानरे बीजेपी की लुचिंगबासी हाई बीजेपी की शासन मखादा अवांग नोंपोक लमदमदा लंबी थोंगी फिबम निंगथीना फगनहनबा ngamle कांग्रेस दोल बुहुलदुना मांगना हाई कांग्रेस दोल की मफमदी लेसिलक्त्रे श्री नादा ना हाई इमुंग मनुंग अमना चलाइबा लमदम लमनंगी ओइबा दोल सिंगा मानदबा मवोंग द बीजेपी दी असेंगबा फिदमदा युमफम ओइबा दोलनी अवांग नोंपोक लमदमदा मायोकनरिबा ngamkhai wafam asibu yanaba puraklagani habagi thajabsu mangna fongdokhi बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट असिना गुवाहाटी की उजान बाजार दा दोल की अवांग नोपोक लमदम की ऑफिस पद्मा भवन जु संगाखि मांगना अवांग नोपोक लमदम की बीजेपी ना शासन तौब राज्य सिंह की मुख्यमंत्री सिंह अमदी
State BJP President Singasu Mifam Pangthokki. Kendra ki Shiksha amasung Mapal Thoram Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan Nahairi Bharat ki Gyan Lausing kaya si lebak asidata natana malimgi lebak kaya da sandoktuna lakli. Lebak asida malimgi lebak kaya dagi mahiroi kaya awang bathaki mahi tambal lakli. Indonesia gi Jakarta pangthokpa Asian India Network of Universities Sogdokpagi Thoromda Mantri Nahai ASEAN lebak sing amasung Indonesia singa mahimasingi lamda amana amabu mateng pangnaba amasung mairoi sing scholar sing academic sing pitok bisin taunabasu lakador bisai khara sida manglomda changsinna bhonari masigi afaba mahi soidana phangani hainasu Dr. Ranjana makatana phongdokki masida lebak asigi National Education Policy na achoba inot ama haukani ngasi phongba pause singi maroba pausingi damak hauzik Wahengbam Washington leire Washington Thagachari Suni Security Force na yamlaba drug faba freedom fighter hypo jadonang mapamda ikai khumnaba utpa Kendra ki Social Justice amsung Empowerment Mantri Dr. Birendra Kumar gi changdel khongchat na chingbagi pauna ngasi phongba pause ayambagi maroiba pau oiri naharol gi thogdangda Manipurda ahanbo oina lupa crore yankhai gi ice drug fare combined force na more dagi lupa crore ama henbagi drug phagat khre haina chauna headline amakhak piri People's Chronicle dasu Security Force na lupa koti yankhai ni thoi lak kunsha henbagi drug fare haina chauna headline piri pawasi Manipur Mail amasung Churachandpur da phongba Manipur Express dasu headline paw oina phongle Freedom Fighter Hypo Jadonang Laikidabagi Ningsing Palan Thoram Pangtok Nakiba Amadi Palan Thoram da MLA KH Joy Kisan na Pongdok Kiba Wapumsu Pausi Kara da headline Tawduna Pongli Isiel Express da Hypo Jadonang Mapamda Manipur Gimiam na Kok Non Kre Jadonang Laikidaba Numit State Holiday Oyak Payari Haina Ahan ba headline Tawduna Photo Kona na Saw na Pongli Sana lepak tasu Jadonang Ningsing Thoram Pangtok Kibagi Pau Galoinena Jadonang Ningsing Thoram Restricted Holiday Ohenna Bahonari Haiba MLA Joy Kisan gi wafam Anishuba headline da Pongli Shanghai Express Manipuri Edition Morning Bell Irei Pak na chingba pause sing dasu pawasi headline tawri Hypo Jadonang Laikidabagi Marpudrama Thoishuba Palan Thoram Pangtok Kibagi Pau Amadi MLA Joy Kisan gi wafam asi Churachandpur da phongba Masona Thar Nisil Twil 2 Tamenglong da phongba Ganphu Mail Tamenglong Times na singba dasu headline tawduna phongli Kendra ki Social Justice amsung Empowerment Mantri Dr. Birendra Kumar na Aspirational District Chandel da chatuna maphamduda paikhaliba chakhwat thorangi thabak sing yengshin khibagi pau che khada headline tawri Isiel Express ta Pau Sigaloinana awang nongpokta haksel amasung educational sector sing chakhwat hanaba center na khanaba miyeng thamli haiba mantri gi wafam ani suba headline da phongli Pawasi Morning Bell Irei Park Manipur Mail na singbadasu headline tawduna phongli Huyelan Pauda government na tongan ba apil mga file tawrabasu nungde sing saibagum thokle join tawduna thabak tawhallambadagi kakhat khiba CAF and PDG staff marfu humdoi amuk hingat halle Imphal Free Press ta school singda sarkar na Manipuri jagoi amadi isai course sing hangdok kadabani haiba saknai ba film maker Aribam Shyam Sharma gi wafam aduga Shanghai Express English tana Naga Rajniti gi wathok ki waroisin athuba matamda porakpa Nagaland Tribes Council na pami haiba pau sing asi headline tawduna phongli JDU na BJP sawatpa Toklagani Haiba Dolgi State Unit ki President ki SS Birengi Wapamsu Shanghai Express ki edition animakta headline tawri pawasi sanale paktasu headline tawduna phongli Suni Thagachari Washington Aroibada Maroiba Pau Amuk Kendra ki Social Justice amasung Empowerment Mantri Dr. Birendra Kumar na hairi Pradhanmantri Narendra Modi gi lamjing makhada niti ayog na awang nungpok Bharat tongan ba sakut thorangi tabak kaya paikhatle Manipur da ngarang COVID ki anaba myui 3 naba fakibaga loinana hauzik active case yang kaitaruk lairi amasung BJP ki National President JP Nadda na hairi Narendra Modi gi lengak sasan makhada awang nungpok lamdamda santi raksa gi pibam mapung fana fagatle Paulo Jere